se obesim. Dragi učesnici, plivači današnje, da kažemo, trke, možemo tako nasloviti za časni krst. Dobrodošli ovdje na samome zatoku Južne Moravke. Bog neka vas blagoslovi za vaše hrabro delo danas koji ste učinili. I kao što znamo, jedan od vas danas doći će do krsta. Ali to rivalstvo među vama neka bude zdravo rivalstvo. Ne da bude rivalstvo da mrzimo onoga koji je ispred nas, nego da se divimo onome koji je ispred nas, da kažemo da nam on bude primjer nama kakvi mi trebamo biti sutradan da budemo kao on. To je ono što nas vera uči, kako nam vera zapoveda, kako nas, da kažemo, pravoslavlje uči do današnjih dana, da budemo primjeri jedan drugima. I kaže tamo u Svetom pismu da se svetli svetlost vaša među ljudima, da vidjet će vaša dobra dela proslave Oca vašega na nebesima. Upravo je ta svetlost o kojoj se govori, svetlost koji sijava iz svih nas, i neka bude svetlost, ta svetlost istinita koji sijava iz pobednika, da on bude primjer, da kažemo, sljedeće godine da budete i vi kao i on. Još jednom da ste živi, zdravi, Bogom blagosloveni, neka mi je srećan praznik današnji. Amin Bože daj. Dobrodošli. Mihajlo, sve čestitke, čestitam. Molim te, predstavi nas se, odakle si? Ja sam Mihajlo Adžić iz Kruševca, imam 27 godina. Ovo mi je 10. put da plivam za časni krst, 8. put da osvajam časni krst. Plivao sam na Beloj vodi, Šavranu, Trsteniku, Varvarinu, Jagodini, Ćupriji. A kod nas prvi put? Kod vas prvi put. Vidio sam da i kod vas ima plivanje za časni krst, pa sam došao i ovdje da okušam sreću.
Jesi se nadao ovako velikoj konkurenciji, isto su mladi momci kao ti? Pa nisam se iskreno nadao, ja mislim da je ovih godina bila manja konkurencija, ne znam da se slažete. Pre svega, lepo je na ovaj praznik da se dođe i da se nekako osjeća, da se osjeti kad se uđe u vodu i pre plivanja, kad sveštenik dođe, kad osvešta vodicu i tako. I rekao bih da ovaj krst posvećujem mom malom drugaru Danilu i to je to, Bog se javi. Mihajlo, hvala ti što govoriš za Aleksinac.net. Hvala vam. Samo bih te pitao još jedan put, koliko sam čuo dobro, 8 puta si pobeđivao za plivanje. Da, ovo mi je 8. put da osvajam časnik. Pa ti mora da si ili plivač ili vaterpolista. Treniram vaterpolo za kruševačku rasu. Hvala ti, Hvala pa se vam. vidimo i do godine, nadam se. Hvala vam puno.